Orang normally ini bang isi ningkarong berita, bang su ningkarong berita kenal itu bonus tadi ekonomi ko 5 years completed Rimbi Timothy happy birthday celebration tadi ni Filipi ningkan pocket chop ini alangi birthday arnilo tadi support orang ni thank arnilo lasi jale timo ni terus tadi lapu dalam bani atau kabe itu ni sang-sang itu dia tu kita ini tu pasti ni penting ni kalau ini Filipi Rimbi Timothy birthday yang kumbukan tidak sinyal nang hijaunya lagi pada kondang kai lompat sepatek tareguna bang kita kiri keplang pi ini sore kangjo atum pen hijaunya sengsang kalau pen alangkai pansusi patyang duna pansusi penting panituna pen renggok ini pen outram sana si pendidikan po happy birthday celebration pada kami happy birthday lapang sami karwani aram kajero karam hindi mau come here jo halo birthday guys, she is the birthday girls of today, Rimbi Timothy. She has completed her 5 years on today and we are celebrating her birthday today. Nikan po alang complete elo. Si pinike Filipi Rimbi Timothy birthday pinike katulitan ni arang jeten. Saya pilih simple birthday celebrations. Sila panso, at chocolate, itu kata tuh ya, jangan balik po, nang birthday girls spell London Marley tuh. Thank you. Tawang salah. Ini kayak Rimbi birthday lah sih awalnya pe. Chocolate sih pacu orang ko. Coba lo, nih, coba kamu kan kamu. Mepek normal itu, auta, bosya bezat saya. Gih, saya pinang nih, yang pinang, si, ada pinang birthday gift from myself, little birthday gift, little amounts. So, ini kalau itu maham, nanti short me video, ini ngarang video, nanti dia ambil telan, kan pokoknya Rimbi Timothy birthday, ini birthday itu sih, nanti itu taruh ke tinggal nanti panti lo, langit kan, nanti lang upload kami, nanti itu kan panti perigunan, panti, itu nah, kalau gue sih ini Rimbi birthday, arani Alitum, I have been a San Santino, Kelang, Kelang,